whalawhala ia tuhane he tau tolo tau wala tala te tupu ke lata e mea whiawhinei. Whakamua, ko e tupu mo e malikisi e tau numela tangata ni maua he tau whanganga ngāo nā kai pikisia, mo e tau hiki-hikianga he matangi, e whalua tau mana ne kua whakatutala kia e whanoanga he Pacifica Medical Association ne kamata he aho i neawhi. Koe palemia he atukuke alani koe lilifu ko Henry Puna e matapatu tangata whakamatala mai whanoanga ia. Pe he palemia ko Henry Puna, koe whiwhili paua kia ia ke nā kai whinatua ia ke he taha whanoanga lahi, he matakau he tau motu kau whalataha lalo langi ke he motu ko Amerika. Ka manako ia ke whalataha ke he whanoanga mahuinga nei. Pe hea ia koe mahuinga kia ia e tau malolo sino he tau tangata he atu Pasifika. Mo e koe tahania nei he tau matapatu manatu hana ne whakakise ia ke he taha whanoanga lahi he tau takitaki he tau motu he atu Pasifika ne whakahoko e ke he motu ko Tuvalu he mahina ko Mole. Ke mai longa tu mau he tau takitaki e mahuinga ke kumilang matai ke latai mo e tau whanganga ngāo nā kai pikisia kua lauia lahi ai e tau tangata he atu Pasifika. Pe he whokia ia tokalonga ngai e tau tangata he atu motu Pasifika ne nā kai la moua e vai inu mea ke he tau kaina halau tolu. Whakakise whoki haana tau manatu ke he tau ngangao ke he tau manamanatuanga he tau tangata. Mo e ne whakaseanga tau tulu ki ai kai kua lata ke mailonga. Koe tau hiki-hikianga he matangi, kua uatu e tupi-tupi he tau manamanatuanga he tau tangata he wahanei. Mua atu ke lau tulu, ne whalanaki lahi ke he tau mena maua mai he kelekele mo e tofia. Mō lea e tahi seo tulu ngufuli e lau tulu tau eke kafo, tau nosi mo e tau pulotu ngahua ke tau whahe malolo sino, koe tau tangata Pasifika ngahua ke motu ko Nisilani, mo e whalu motu kehe, kua tolo mai ai ke lata me whanoanga ni. Kua mana ke whano ke whakausi hao tuloto. Kua mana ke e Niue ke ta ofi e ula tapaka fōu ne whakahingoa ai koe vaping. Pihia he whakailoa mo tala hau he ikipule he whahe malolo sino, ko he kui palemia ko lilifu ko pili tālangi ke he hana whakamatalaanga he whanoanga he māme hau i neawhi. Kua pasi-pasi ai he whanoanga he mngaho ne whakamatala pihia ia ia. Ko tau whangata paka nei, ko kisia ki ai, ko e laulahi he tau whanau fuata he motu ne whai whakaonga mo e ula ki he tau tapaka nei. Ko hawhangi he rau tōru a lilifu ki pule honourable Billy Graham tālangi ke he aho i neawhi. Ne whai manatu whakakisi whokia ia ke he anoanoanga ke he whakatuwhanu ke mga aho nei ke he tau tapaka ke he tau tōru motu so ke aho ni awhi whoki ne kua maiki ke whai whakatu talanga po ke presentation e whainga ua malolo sino ke lata mo tō tapaka nei ne kua lauia e ula tapaka ne lauia e whalu e ke tonga ngāo ni ka mua mai ke ula tapaka ne ko lauia e whalu i tō tangata e tō tōla motu. So ka ranoanga whoki ke whai tau whianga e ha tō tōla motu ke ua liwaki mai e tō mena ne whakahingoa ko tō e-cigarettes. Ha koe laulahi ni ke he mga honai, koe tau whanau fuata po ke atu hau fuata ne kua kamata tue o lo tōru ke ula. Ha koe pia tue ni ka ha e tau whakaohohoanga he tau lo tōru ne tālanga tō tapaka ke ono atu ke tau atu hau fuata ke whakatau e lo tōru tō tapaka nei. Kai whainga ngāo whoki ka moa mai ke tō tapaka nei hano tō tōru ki eise ko pihi e manatu tupi-tupi e whakatu whanau e mga nei ke whai tau seanga ke lata mo e whakaloanga nei. Koe whalo tau mena fōu kua kisi ai ke he motu ke tau mga aho nei, koe tau pele ofi ni whahingoa ai koe tau go-karts. Tāhai tangata ni pehe ko whakatau e ia, mo i tamai ai tāhai pele ofi nei ke he motu, mo i pehe ai ia koe tau kumikumianga he mga aho nei he whakatu whano ke kamata ai taha pisinisi go-karting pehe nei ke he motu. Ko langona tāla ai koe amanaki a Telecom Niue ke kamata e pisinisi pehe nei, kai pehe mai Brett Collier koe ulu whakatonu he matakau Telecom, nā kai mōlia tāla ia. Nā kai ko Telecom ne manako ke tausi taha pisinisi pehe nei, kai iloa e ia koe tau kumikumianga he whakatu whano, he tau mngaho kua mole, koe whewhe ke whaimana pehe nei ke whakatuai ke lata mo tau whanau he motu. Ka koe o kio ki whaitaupu e kua mole ne tahe tama ono e tau maui, ne pākia ke lea ia, mo i tātua ia ke whalinga ngao, ha kua henkia ia e go-kart pehe nei, mo i oka ia ke Niue. Tūpu ele kua nei ke kaina nofu he tama. Pehe tangata ni tamai e koloa go-kart nei, koe le kua nei ni tūpu whakalofa ia ke tamatose nei, ka koe mena nākai lata e tamatose ono tau ke heke ke go-kart nei, he tose lahia ia.
Pehea Brett Collier, nā kai la whiwhili ia koe tō mātu tākina kai, e tō mana koe ke whakatū taha tauseanga heke go-kart pehe nei ki he motu. Koe tau kumikumianga ngaia ni tunga ne whai kisia, he tau whanau ne whai heke e pele o awhinei ke he male he aonga. Kumitala atua BCN News ke whahe leo leo, moi pehe mai taha tau takita ke whahinga hua. Nā kai whai mata whakatuwhono ke tau ngaho nei, ke lata ia moi tau whanga pele o awi pehe nei. Mua atu ke tau pili o awhi fōu, moe nā kai whakaonga i ke puala tū. Kai whakamanatu mai hata ki aia ke tau tangata, ke mai longa moe kumi whakamua tō whakaonga i tau pili o awhi nei. Mua atu ke ono moe mai longa ke tau mumui he tau whanau i kiki, kua nā kai lata ke heke he tau pili o awhi nei. Whia BCN, hako mai kia i ke whai mngaho ke whileweia moi whakatūtala ai moi palemia he motu ko atuku ke alani ko Henry Puna. Pihia moi hana tuko ua ko Mrs. Akaiti Puna, si pihia foki moi hukui he whakatuwhono ha kuki alani ki New Zealand ko e lilifu komisena tuko lunga ko Elizabeth Wright Koteka. Ko tūtala ai moi palemia ko Puna hangawia ke hana whenonga whakamua mai ki Niue he tautau kwa mole. Pihia ia ko e tau mngaho kwa mole, mō lea e limu fulu tau tau kwa mole ni hau whakamua ia ki Niue, moi nofu ai me matua ko Papa Strickland. Ka mga ho whanwhenonga hana ko e taha i tau whanau skolasipi he motu ko lalotonga. Ko whiawhia lahi ia ke liu mai he mga ho neimu ki sea e fulfulu ala he motu, tunga ni e motu hana. Whiawhia fuki ia ke whileweia mo tau matakainanga mai he tau ohi tutupu mai he tau tangata atu kuki a lani ne kua lewa fuki no nofu mai ki Niue. Ko tūtala fuki ia ke he ana tau manatu hangau ia ke he tau wheua whetoko laka pi he lalulangi ne whai pilia he mga nei ke motu nā ko Iapana. Huhu atu au kia ia ko hai ne manatu ia ka mua si pehe mai ia ha ko tau tangata New Zealand fuki e tau tangata atu kuki a lani me tau Niue pehe hana manatu to kautu ni e motu ko New Zealand. Kua mana kia palemia ko lilifu ko Henry Puna mo he hana matakau ke liliu he aho flaili. Ko taha e ke kafu Niue ne whakamatala e ke whonoanga he Pacifica Medical Association he aho whakamua. He whonoanga ne ko ia ko e ke kafu ko Dr. Dean Rex. Ko ia ko e ke kafu ihi he tau whanau i kieki, ngā hoa ia ke whalinga ngāo St. George Hospital he motunā ko Peritania. Mai ke BCN News ke whakatūtala mo ia he a whiawhi ngofua mo i loa ai whaulua walatala hangau ia ke hana a tau ngahua mo i whakamatalaanga hana hangau ia ke tau le kua pākia ne whai tuluia ia ke whalinga ngāo ni ngahua ia ki ai ke motu ko Peritania. Whakamatalaanga ke he hāko ngahua, ke he tau whanga ngahua, ke whahi pākia, ke trauma, ke lātai me tau whānau. Mua atu ke lau tōlu e tau whuatene kua tau lātau, ke pākia, si kua kumi tau ngāhu ia, koe whai langotai na kai ke lātai ke ua riu whoki ke pākia pihea, ke riu whoki tau tutuanga ke rea pehena. Hai e tau langotai ke lātai mo lau tōlu, mai he tau youth worker, si whahangai au mo lau tōlu, e mnakau ia ko red thread. So halo tōlu a tau ngahua koe whakamawhana, mo e kumi whoki whanunga hua, porque kumi whoki taha puhala, ke uta kehe mai, e whuata ia mai he hana no whanga tu mau, ke ne ke riu whoki ke malaia, ke he whalua tau la tau, ke tau ndakau keng he lau tūru. Tōnga ne whakisia he tau news tōla, he tau kolonga lau tūru ne whai pākia ke he tau whio pēnā. Se kua taha wala i he hākonga hua, ko e lamatai a he ndakau youth worker nā, mo e kumkumi ko whē whoki e tau lamatai ke lātai me tau whuata ka pēnā. Kua huhu atu whoki kia ia ke talahau hana tau manatu hangau ia ke he tau whanau he motu ne kua kamata ke inu kawa kai nā kai la hoko ia e tau whawhasi. Mōri, nā kai la te tau whanau whuata putu whanau mui ke inu e kawa. Ka koe tau kafu kia seno ka mua mai ai, i loa he tau tūru, ko kise he tau tūru, ke he tau matua, si ka kamata tuai, to mō e tonga ngāo nā, mō tuai whumia he whuata mui.
nā kai koe matua sino, to mō e tonga ngāo nā, ka pe kamata tua e ngā hua inu, mai inu kama. Ke whakaosea ke tau tōla tau walatala. Pese ni he uha mo i makalili fōki aho whaiu me whahi tau pue kua maole kai tokolonga ne tolo atu ai ke he aho whakatātā he maanga kua lufutu koe lau ne whakahoko ai ke he male aonga i paliasi. Whina tu ai tangata pukiata BCN mo i poki ai tau ata. Nā kai longa he tokolonga i makalili ka kua tolo atu ki paliasi ke kisia ai e tau whakauka he maanga kua lufutu koe lau ke he aho lahi he maanga. Fluole tau fua he whanua kua whakatātā ai. Mo toko longa i tau whalekai me tau stall ne whakafua atu e tau kai ke he kehe ke lata e mo tau tangata. Nō ngana fuki e tau whamatalanga he matakau tau ki maanga, tau matua he maanga, i ke pule, pihia mo tau lilifu ka tolo atu ai ke lata e mo aho whakatātā he maanga kua lufi tuki lau. Si pihia tau tōla tau walatala tutupu ke lata e mo e whiwhi nei, kia mawhala ham tolo a whiawhi, nona wha munini.